Sino ti kadwam nga agaw ting anak kao? Ti best friend ko ani Tina, tatang. Amo yung mata sa anak basta sumurot, no saan ani Tina ti mangawis kanyak. Aganad kayo iti papananyaw may line, Ikuyog ko kuman ni Ronnie Boy, tatang. Ngam di yung palubusan. Ay na, nakamilatan ti makaamoy tapo ko may. Mga numaliwayang maiwanan iti sa di naman napapananyaw. Narikatan. Da kayo kit dimat. Saan ko mata mabali na baybayan ni Ronnie Boy? Ta anak ko mat. Maylene, saan ka na makidiskusyon anak kao? Mapankalatan iti papanan nyo iti gayimaw. Saan mo nga ikuyog ni Ronnie Boy? Tamangan katnuan niya pa iti mapagtang tapo kao. Tatang. Da kamin ka ni nanang mo ti makaamoy tapo ko may kunakmart. Di ka matanagan. Tasan mi baybayan ni Ronnie Boy? Si Kati agad na, di ti sa di naman napapananyaw, may light. Anyamot to ni Tina. Kuna nang agbanding kami. Ngam kaduha namot gayam ti kayan ayat na. Saan da mapagsi na apunos? Kas ita, adadamanan iti dayja banda. Kasano nga ron ha? Miss, pasensya ka no nakiktot kay tiya si ko. Ang panghasim ta saan ka kung mga agbutan. Saan nakadaka sa tao? May sa kasoldado. Ha? Itan tinagan ko. Inasitgan ka, tayong pag-arap ko na masapol mo ti kasarsarita. Itay pa nga minakit-kitaan ka. Kaya't nadlaw ko akasla na unag ti pampanunutam. Panghasim ko ma, tasaan ka ngagbutang kanyak. Saan nakadakas sa tao ko nakmanan? Pasensya ka matan. Sa anak lamin ana iruam ang makisarsarita iti jak am mo. Kasta ka di? Pasensya ka manin ha? O sige, panawan ka nga rudan dito eh. No siya klati masurot, tatang. Kaya't ko kumandi agawid. Ngam inton bigat pa'y matlang amin ti panagawid mi kan ni Tina. Maylene, anak. Kung daway mo matdaytan, anak na makaliwak sa'y ka. Di mo pagtanagan ni Ronnie Boy nga anak mo, tasan mi matabaybayan. Tatang. Ito nagsubli ka dito, ipasig tumanon na trabaho da si kaswag. Iso nga enjoyem latan na di kaadayo itinusadino manday ta arisar. Kasta talagan ati aramidot, tatang. Taada kami kat nga rudon dito eh. Sana bale, tagawid kaminton inton bigat. Ay na, Ethan. Pasensya kan no saan saya ti dama panagamamuta. Awan na nyaman na dahi Maylin. Ti importante, nagbalintaan na singhed. Bayat ti kadatay ti dayto a resort. Ket sapay la kumatagtultuloy ti panagsinanged ta. Ha? Iso asaan mo kumaapanunutan nga abusado ak. Ngam no mabalin, kaya't ko kumaamaamuan ti cellphone number mo. Ken ti address mo. Ha? Seryoso ka, Ethan? Saan nakpay nga mo? Di mo ammo tinapalabas ko. Dahita nga rod ti makagapo, no apay akayat ko amaamuan ti address ken cellphone number mo. Kas itinakunakon, kayat ko ti makisiningit ken ka. Gapo ti espesyal ka kanyak, Maylene.
Nalabit agapo ta malaksid anasingpet. Kan talagamat analagaan tiriknak ka ni Ethan, nga uray no saan anasaya at ti damo a panagam-amumi. Pinatgak tikid daw na, manang Emmy. Ti amok idi kat di na ipaypayso ti imbagana. Ngam talaga asinarsarong karan nak ijibalay, kat impakada na pay kadagiti dadakkel ko, ti panagaram na kanyak. Saan la aday ta? Malaksid a kinasiningad namat ta anak ko, inyam amunak pay iti inana. Kat amok aday ta ti rason, no apay nga inayat kumet ni Ethan. Saan dak ko makagura iti impudnok, tatang? No, sa klamay sa Maylin. Awan na pulos ti makunak ni Ethan. Nasingpet. Amo na ti agram. Kang runaan ni ti amin. Makitak ti panang ipatagnakan ka. Kas tamatan ka ni Ronnie Boy nga anak mo. Tatang, At dapay kit din imon ko kan ni Ethan marik na ka napat patagmatan ka ni Ronnie Boy ngam siya kalolo na. da kayo kit di matatang. Anya ka din day tang ibagbagayong. Rabak ko laeng anak ko. Ang ampun no ti ibag Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit abagi ti istoryam. bagak. Ipagpatag na ka ni Ethan. Saan lasi ka no di kat karaman ni Ronnie Boy nga anak mo? Maylin, napaturog ko ni Ronnie Boy. Naisarak ko matan ni Giselidyo. Agpakada ak matan tani, rabiin. Makaamukan to namang ibaga kadatatang kinanang mo adya ko nagpakada kadakwada. Ta nakaturog dan sa matan. Ethan, agyamanak ka ha? Agyamanak unay. Anya ka di Maylin. Awan ti rumba nga pagyamanam. Araramidak da ito'y. Gapo tayo ayatan ka unay. Kat ipatpatag kumat ni Ronnie Boy nga anak mo. Di mo ka din ang nagtiawag na kanyak. Nangag ko. Daddy, tiawag na kan ka. Gapo tayo sa tinsurok kan kuana. Imbag ang erwam nan ti mangawag kanyak iti daddy. Gapo ta syakton ti daddy na. Into nagkalaysatan. Ethan, Juan Maylin. Ikalaysa ka. Nakasarita ko ni mama maipapaniti da ito'y abanag. Isong agannad kakanayon ha. Nang ro na ita, tagsubli ako niti serbisyo iti mabiit. Mayadayo akada kayo. Tamay destino aki di Mindanao. ha? Nagadayon? Wan na rod. Ang amsa na bali ha. Tadamot cellphone kan internet. Inaldaw kayong awagan ka ni Ronnie Boy. Tapno kasla kanayon nga addaak lang iti sibay yo. Ay naanak ka. Makapaamak ti damag anabuyak iti telebisyon. Ha? Anya damag, tatang? Katwada manan napasamak nga enkwentro iti nagbaitan dagiti rebelde ken dagiti soldado iti Mindanao. Anya? Day tati agpaisaw, Maylin. Nujak mariraw, adda dagiti soldado ang nasugatan iti enkwentro. Ha? Ay natatang. Sapay la kumatasaan akaraman ni Ethan kadagiti nadangran. Diyak lakit di amuno niya ti aramida. No adada kasama pasamak ka ni Ethan. Maylin. Saan yung ibagbaga ka ni Ronnie Boy ti may papan iti dayta Amuyo mo't nung kasano ti kinapatag ni Ethan iti anak ko. Diyak kayat amaamuan ni Ronnie Boy anapaggad ti kasasaad ita ni Ethan.
agan nagkakanayon dita, Ethan, ha? Pangaasim. Awan di da ka sa mapasamak kanyak dito, Maylin. Danag mo na ya. Ethan, saan ka man nga agisam-isam dita? Saan arabrabak ti bagbagakan ka? O sige, saanan? Di ka nagungad. Ngam amo, Maylin. Nakaragragsakag to kasta nga iparparik nam di pa nagdandanag mo kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? No kasta nga agdandanag ka. Nakarkarong at amarik na ayayatan nagmat. Ethan, saan mo a-question na ran ti panagayat ko kan ka? Iso pa nga asim tagan nagkakanayon dita. Wen, di kang danag. Kanayo na. Sige, Maylin. Baliwan tanto lang ang tagsalita. Bye. Ha? Hello? Hello? Oh, Diyos ko. Anya nga tan tinapasamak. Apay akan lahat a pinutod ni Ethan ti saritaan mi. Anya nga tan ti mapaspasamak. Saan laanam na minsan ang napasamak ti kasjay, manang Emmy. Iso asaan mo't laanam na minsan ang nagdanagak, gapu iti trabaho ni Ethan. Awan ti maaramidak, no saan at ti agkararag, para iti lalaki ang nakarkarupay nga inayat ko, ngam iti mismo nga ama ti anak ko. Tunggal na wayaak, agpaspasyar kami mat ka ni Ronnie Boy nga anak ko iti lugar da Ethan. Kat sarungkaran mi ti inana. Gaputa ka pamilya mo ten, tinangibilangan kada kami, ti ina ni Ethan. Agingga adimteng daytoy agundaway. Pebrero 12, tawen 2018. Nagbakasyon ka, Ethan. Ingkarim nga urnusan tan ti panagkalaysata. Katuan mat, Maylin. Kalpasan da ito yung operation mi. Ang bakasyon akton, tagkalay satan to maten. Apay no saan kan asumurot iti dayta nga operation nyo? Siga talaga. Sana mabalin dayta nga ipagbagam. At dasin napata kapag rupungan iti pagilihan. Masapol nga ipatungpal ko dayta pag rupungan. Para iti pagilihan. Alawanan. Basta ganad ka, ha? Anya kalakit din na yan. Dinakpag... Denggen ken isubscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti riknam, saan ko mga agtaltal na ti istoryam. Tanagan ko naklang arudan. Da kayo ka ni Ronnie Boy nga anak tadagan nat. Ethan. Laglagi pa. Da kayo nga agi nati kapatgan kan karagsakan na napasamak iti biyak ko. Isungagan nat kayo kanayon. Ipatpatag kayo unay nga agi na. I love you, Maylin. I love you too, Ethan. Hello? Ethan? Hello? Kalat manan anaputod di saritaan mi. Sapay la kumata nakapsot lang ti signal. Kastala ko mga agpaiso. Diyos ko. Manipod idi naputod di saritaan mi kan ni Ethan idi kalman. Diyak pa lang makontak nga aging gaita. Valentine's Day yan inton bigat. Anyatan tinapasamakan ko na. Ha? Ti ina ni Ethan tumawawag. Hello, tita? Maylin, balasang ko. Pang-aasim ta kuyugan na kamapan
DJ Manila. Ha? Apay, tita. Kan apay ang madandanagan kayo. Ni Ethan, at dadaka sa napasamag kan kuana. Anya? Pangasim balasang ko, umay kadaga sa tita Balayo. Nagranta kitilugan nga aramatan tama pa DJ Manila. Sige, tita. Sige, urayan kayo. Tatang, makamo kayo pala ang kanina ng iti anak ko, ah. Wun, Maylene. Di mo pagtanagan ta anak mo. Da kami ti makamaw. Diyos ko, sapay lang kumatasan na nakaro tinapasamak ka ni Ethan. Diya ka muna niya ti aramidak no bilang laan, tatang. Anak, saan ka ngagpanunot iti negatibo? Agkararag kakit di iti Diyos. Urayan niya ti aramidak. Talaga madandanagan ak, tatang. Diyak lakit di amuno niya ti aramidak. Nay, ano nagsarda nga logan iti bataw? Ang mga nodan ti ina ni Ethan. Ikakitaan na hindak no makabiyahe kayo, Maylene. Sige, tatang. Mapanak nga rudan. Ethan, anyan na ito yan napasamakan ka. Engkarim kanyak nga gawid kan. Tapagsaritaan tatikalay sa ataasan ka di. Pangasim na lumaban ka, Ethan. Tungpalam ti karim kanyak. Lumaban ka. Saan ka basta sumuko? Pangasim. Nagadupay dagiti plano ta, Ethan. Isa pangasim ko matalumaban ka. Saan ka sumuko? Sana mabalinda ito ay Ethan! Ethan, lumaban ka! Sana kapanawan ka! Pangasim, Ethan! Saan lang nga istorya no di ketrik na ti puso. Kada episode adda ti aramid amang pabilig iti biyag mo. Ti Masakbayan Radyo, pakinggan mo. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen ti rigat ken panagsagrap ti tao. Ngem adalat ta tinamnama iti patinggana. Agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o diopay dagiti sabali a pamati ken pamati. Damin mo. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ayayaten mi unay ti panagkita ken ka, agyaman kami ta nakipaset ka, dumunggem tay ti istorya ita nga aldaw. Nay, dagsapa kan anak kariing anak ko. Madamapay lang aglutluto akiti armusar. Okay lang, nanang. Masapa kami na mapanitay ti talon. Panag-aapit manen. Ay wun gayam. Sigurado ang masapa mo't nga ron dagiti kakadwam amapan. Wan, nanang. Isungag sa gana akon. Sige nga Rod, tadandanin malpas ang maluto ti armusar tayo. Masapol amangan ka pa isakbay amapan kay di talon. Sigurado nga ado ti aramiden nyo ita. Wan, nanang. Ni tatangay? Matmaturog pa'y laeng. Nabanog saan nagaramid iti kulungan ti manok na idikalman. Kasta ka di? Mala, may bayan niyo pa maturog. Total, awan samot ang taramidan na ita. Datay lang ang tagid na niya agarmusar no makaluto kayo. No? Sige anak ko, agsagana ka nga rudan.
Napaanan ni Ray, ijay talon. Wen, itay pay Nasapa na ka na utapa nag-aapit. Ay, gayam. Sigurado nga dumanan ti maapit data nagbubunas dagiti mula da apagay. Kanayon mo't akasta makaswerte da. Nalaing ngamin di anak ta, iso ang naswerte akanayon. Kanaimbag ko na amtawan tinapig sa abagyo itaan ang dadaal ka dagiti pagay da. Mawon nga rod. Ay wen, nagarmusar kamen. Alamakan ka butod. Mabitlaan ka itimplaan ka iti kapem. Malaman nga raw bakit. Mapanak tuman mo't ijay talong tayo nakidakitaan. Komporme mo't na may tulong ko kadakwada. Maalang aruden, agar mo sarkan no rantam mo't gayam ti sumaruno ijay talon. Kaano kayong mangaya mon iti apit, anak ko? Kasi ti Diyos tatang, nakaswerte kami manan. Iso kastaon na aragsak dagiti kakadwak ita iti talon. Nasaya at muta anak ko, adaagas dagiti banugyaw. Unyarod nanang. Ay, gayam, nanang, tatang. Mapanak iti kabangibang nga ilinton bigat. Inak sa rungkaran ni Joan. Ay katuan anak ko. Tapno makarelax ka mautkalpasan ti ado at rinabaho yaw. Kaano ayang nga ipasyar mo dito, Genovia, Maray? Di mi pa'y nakikita mo't apulaws. Muan nga rod anak ko, ipasyar mo mo't tapno maamamumi mo't tan. Di kag nanang, tatang, dumtang to dayta. Mabain pa'y ngamin nga umay dito. Na, anya kumangay ti pagbainan na. Nga raw. Nasaysaya at mutladjay maamamumin Alabay ba nyo nanang, tatang, taawisak tumanan. Barang umanugot to nyo umay agpasyar dito'y balay. Naimbagta na ka umay ka. Kunak no busy ka pa'y laang iji talon. Nalpasan ta amin na trabaho mi ijay. Nakahapit kami pa yun. Kat, kumusta ngay? Ado tinaapit mi. Iso naagasan mo ti amin na banbandog mi. Uy, di nasaya at ngarod. Nakaswerte kayo manan. Wanya rod. Kasi ka ngay, kumusta ka mo ti trabaho? Saan ka kada mabambandog unay? Gagangay ano ado ti agatang iji groceria. Ay, gayam. Damdamagan na nanang kantatang no kaano ka nung agpasyar ka iti balay. Ha? Di mo ko na nagkadkad ka manan. Magagaranda na makamamukon ka. Mabainak ngamin. Ay na, irwam mo ti bagim. Tapapanan na nga iti relasyon ta no saan nga iti panagasawa tanto. Isama sapol nga irwam mo ti bagim kadakwada. Asawa dagos? Sika talaga? Ni, katanya pa'y kuma. Isang orda kas talaw na hindi pa nagsalukag ko. Takayat ka may saganaan ti masakbayan tanto. Ala, sige man laangan. Sapay ko mga rod, tamagustuhan dakdag iti dadakkel mo. Lakit ti Iti day ta kinapindas mo? Sigurado akayat da kaunay, Joan. Nabiit pa'y anagayan ayat kami ka ni Joan, manang Emmy. Agnanaed iti kabangi nga ili,
kat agtrab-trabaho iti may sa agroserya iti lugar da. Ulilan ni Joan, isong agnanaed iti sidong ti may sa nga ikit na, akabsat day dinanang na. Saan ang nakaturpos iti panagadal na, ta saan da akabaalan a pagadalan. Iso akapilitan ang nagtrabaho iti may sa agroserya. Ububing ngem siya iti 10 atawan. Ngem nanakam manang, gaputa na sapa ana ipasungalngal iti trabaho. Kanayon nga awisat nga agpasyar iti balay, ngem kanayon nga agkedked, tamabain kano. Agingga iti napilit kumatlaeng amayam amok, kadagiti dadakkel ko. Nay, adakan anak ko. Wan nanang, kat ada kaduak. Joan, ni nanang ko. Naimbag nga aldaw yun, nana. Nanang, isa ni Joan, di kaayan-ayat ko. Nasaya at man, ta nakasarungkar kabalasang ko. Mala umunag kayo. Agyaman ak, nana. Agyaman kami nanang. Ni tatang ngay nanang. Aday ti silid, mabitla ang tayabak. Lakay! Umay ka man! Adadaray! Abi itlaen, umayan. Mala, agtugaw kayo. Agyaman ak nanang. Nay, at damot ka duam, Ray. Tatang, iso ni Joan. Joan, ni tatang ko. Naimbag nga aldaw yo, tata. Kastamot kan ka, balasang kao. Naimbag man ta na awis na kanire ngay may dito'y balay. Mabain man kit din na tatang, ngam pinilit ko laang. Ay na, balasang ko. Awan ti rumbang apagbainam. Hanggang pasensya amla ko man to'y nanumo abalay, may. Una raw. Nagpintas nga ron to'y balay yun, nana. Ay, in-out ngayon papaaramin ni Rayda ito, ibalasang ko. Papananan to ngay, no saan mo't lang nga agpaay ka na kayo, inton madanon ti aldaw. Ha? Tatang, agaramin kami ito itibukod may abalay. Para kada kayo kundi nanang na iti abalay. Ala, agsarsarita kayo pa'y nga ron dito iwan. Tainak man mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Ay, agawa ang bakit. Ang mga no mabisindan. Ubing pa'y gayam ni Joan, anak ka. Wan tatang, ubingam siya kiti 10 atawan. Anya? Naimbag man da kinayat na tinakirelasyon itilaklakay ngam isaw. Nagasatak nga ron ta nagustuhan naktatang. Kahit anya ngay matyar aramidon na ita. Agad adal ka di pa'y. Saanan tatang? Agtrab-trabaho iti may sa agroserya iti lugar na. Nasapa nga ana ulila, iso asaanan ang nakaadal. Masapol nga ang trabaho, tapno mabiyag na ti bagina. Ta saan mo't akabailan na pagadalin ti Panginoon na apakipagnanainan na ita. Kastaya. Ay nakailalang nga ron ata saan ang nakaadal. Sa bagay, ubing pa'y. Ano pa'y tigundaway na ang makaadal. Amok akayat na launay ti makakoleyo tatang. Iso akayat ko nga ron atulungan. Anak kang kanay taa anak ko. Basta kap-kap na kamlakit din ni Joan. Wan tatang, iso ti kayat ko ngay kalaysa. Ngam amo kasan pa nakasagana, taubing paikat nga ron. Iso ano kayat natagadal iti koleyo, nakasagana ak amang tulong ken kuana.
Apay di ka pala maturog bakay. Sa akin di ka makain na. Itay pa abalikid dito idata. Saan nga minabapunas iti isip ko ti panggap ti anak ta? Te, panang tulong na iti kaayan-ayat na makaadal iti kolehiyaw. Wala kay. Amkak ngamin nga amangan no marigatan ni Ray, no tulungan na ti kaayan-ayat na nga agaadal. Kasla di mo am mo dya anak mo, bakit? No, adda kayat na nga aramidain. Talaga nga'y kagumaan na. Isa ang mamatiak, akabailan na tulungan dya kaayan-ayat na. Lakay. No, sakla amay sa, mamatiak akabailan na nga aramidan ti panggap na. Kat agtalakak kankwana. Nagasat ni Joan iti anak talakay. Kat nagasat tamot anaadaan iti anak akas kandiray. Naku namon. Isa pagkalma amon ta panunot mo ibiyang. Ay, Maturog kantan eh. Adala mo terabi eh. Aginanatan, bakit? Anya nga, Joan. Umanugot ka din iti singasing ko. sigurado ka, Ray? Nakababain mo't kun ka, no si katimang paadal kanyak. Ni, anya ko mga iti pagbainam, kat agayan ayat tamat. Kaya't ko makaturpos ka. Diyak kaya't niyag nanayin latan niyag trabaho ka iti dayja grocerya. Agyaman nak, Ray. Talaga nabayagan akayat ko ti makatuloy nga agadal. Talaga ajak ka bailan. Saan mo't ngamin nga umanay ti masusweldok iti grocerya? Isang arta siya kung timang paadal kan ka, kat alam ti kaya't makurso. Siyak ti makaam mo iti amin. Gapo taubing pay ni Joan, amok asaan pay ang nakasagana ang makikalay sa kanyak manang Emmy. Isu nga insingasing ko nga agtuloy laangan nga agadal, kat siyak ti makaamo iti amin. Nag-enroll nga rod iti nursing, ta isu kano ti arapaap na manipod iti kinaubing na. Ididamo, nasaya at pay mat ti amin. Kabailak nga itad amin apara iti kasapulan na iti pagadalan. Ngam idiaddan iti may katlo atukad iti kurso na, mariknak amarigata na kon manang. Iso nga ingkedeng ko ti mapan agtrabaho iti abroad, babaan iti tulong ti maysa agayam ko. Imbagak daytoy ka ni Joan, kat imanugot mat. Gaputa muna kano anagastos ti kurso nga innala na. Ngam adda pa nagdwa-dwa dagiti dadakkel ko, manang Emmy. Talaga ka di adisidido ka na mapanagtrabaho ijay Japan, anak ko. Wala nang, tap na may tuloy ni Joan ta agadal. Sana bali, ta dandan ni matagturpusan. Kalpasan da ito atawan, baka taon tulangan, agturpuston. Kasano nga jay talon, anak ko. Huwag nga rod, anak ko. Ipay makpailaan kin ni Ramon, nanang, tatang. Amo ka din na baybayan ti talon. Ken may sa, adamat ni tatang amang suknal no bilang makapanak to ni Jibalasiw tao. Balano, day tati amom ang makapasaya at kada kayo, anak ko. Kahit nakasaritam ka din ni Joan. Wan tatang, katiman nugot mat. Amo na kami na para kan ko anamot lang da ito nga ramidag.
Tarabayan na ka ti Diyos, iti panakigasang gasat mo iti sa bali apagilyan anak ko. Agyaman ak nanang. Sana bali, kanayin na kayo itong may sarungkaran ni Joan ditoy. Day tati imbaga na kanyak. Ay, nasaya at mo't ano kastaray. Tapno at adamaya si Deng na tirik nana kada kami kaninanang mo. Wen, agpaiso day ta anak ko. Naskan lang mo't nanang, tatang. Takalpasan na makaturpos, kat makapasa iti board exam, agkalay sa kami tumot na nadagos. Ay, nasaya at nagita a plano yung anak ko. Di ka madanagan. Adda kami lang ang anak kasuportakan ka, Ray. Agyaman ak nanang, tatang. Kumusta ka? Okay mo, Trey. Pasensya ka no, jak na sumbatan ti awag mo itirabi Adamin inlepas mi kadagiti kaadalak. Maawatak, Joan. Amok nga doon aramidan nyo ita. Nangrunak at ag-duty ka pa yan ito ospital. Uwan nga, Rod. Isa pasensya kan. No danda ni awan pa'y oras kung amakisarita kan ka. Di na ka di pagnanagan. Basta ipasnag mo ta agadal tapno makatorpos ka. Siyak, agtrabaho ak mo ta na imbag ditoy. Tapno maipay ko dagiti ka sa pulam iti panagadal mo. Ray? Ay, iwan gayam. Naalam ka din siya patulod ko pagbayad mo iti pagadalan? Ninayunak na itan. Tamok nga doon ti paggasgasto sa mitan. Uwan nga, Rod. Agyamanak manan, Ray. Mapan mo tumanan sa rungkaran dananang kantatang, May mayat matlaang no mayastag mo ti bagim kadakwada. Amok akayat da kalaunan nga agbalin ang manugang. Wan, di kagdanag. Mapan kun tumanan sa rungkaran, ida. Malangarod. Agan-anad ka akanayon, Joan. Lakay, awan ka di ti madmadlaw mo. Nay, anya ko maibiyang. Nabayagan asaan asimbar sa rungkar di ti balay ni Joan. Saan mo takas ta ide? Nay, unag pa'y soan niya. Di damo kat saan mo't alumabas ti mga kalawas asaan nga umay di ti balay. Ngamapay nga agpay soan di mo't umay ita. Amo nga tadiray day talakay. Ay, jak amo Ang masapol ang makasarita taniray, tani. Ang mga noon niya mo't ti mapaspasamak ajay nubya na. Nanang, nakaawag kayo mat? Kailiw ka ngaminan anak ko. Kumusta ka nga iditan? Nasayat mat nanang. Awan terong mga pagdanagan nyo kanyak. Nasayaat ka ron no kasta. Ay uwin gayam anak. Mas daw kami kandi tatang mo. Ta medyo nabayagan asaan asimbar sa rungkar ni Joan dito'y balay. Ang mga nubisi lang iti panagadal na nanang. Siyak tupay. Di kam unayin makapagsarsarita. Adadagiti gundaway nga awagak ngam di na masungbatan. Kasita,
Jak paila ka nauawagan, tama damati panag-examine da, ket masapol ni Agripaso. Apay ngay akas jay anak ko. Rumbang ko nakarkaro akasarita na ka. Tas ikangarot ti inspirasyon na iti panagadal na. Di tayo latan dildil lawon day tananang. Sana bale, tano bilang sungbatan na ti awag ko, damagak to, no apay adi makasarsarong karga na kayo di tabalay. Wunman anak ko, mas daaw kami ngamin ka di tatang mo. May mayat matlaang no amu tayo di makagapo. Di kayag danag-nanang. Padamagan kayo, apaman na makasaritak ni Joan. Apay ngay lakay, mano alawas ang tinapalabas, di pa imawag di anak ta. Di natapot na padamagan no apay asaan nga umay dito'y ni Joan. Ang mga numa kumikumot iti trabaho na Kasla sa bali ngamin ti agparparik na kanyak lakay. Si kakit dimit. Punasam kanyaman na panagdandanag mo. Nay, ada umawawag. Ni Ray ti umawawag. Ay, iyaman pa yapo. Mabiglang tasong batak. Malangarod ta umuna akong ijasilit agtuglo pa kaun. Sige. Hello, anak ko. Hello, nanang. Simarungkar ka din dita ni Joan? Nay, saan pa'y garod anak ko? Si Kati Urayan mi amang ipakaamo ka na kami ti maipapankan kwa na. Atay nawaga kagayam na nanang. Kat naamwa ka na bayag ka nun, adi na nakitkita ni Joan. Ha? Nay, apay ngay. Ay, Diyos ko, ang mga noad damot na pasama kan kwa na. Day tangarot ti pagdanagak nanang. Jakmat amo ti numero ti cellphone ti ikit na pag nanaydan na. Anya nga inarod ti aramidan tayo, Ray. Ibagam no sa dino ti ayanda, tamapan mi birukan kan ni tatang mo. Saanan nanang? Sana bale, na planok tagbakasyon iti mabit. Siya kunti makaam mo. Sige anak ko, nuday ta ti pangedeng mo. Si kangarod ti masurot. Nasaya at mutasimangpot kan anak ko. Wan nga Rod, talaga madanagan kami iti imbaga maipapan ka ni Joan. Oray sak nanang. Isong arun ngayon kagumak tinagawit adagos diti Pilipinas. Kat anya nga iti planom itaray. Mapanakin ton bigat iti balay ti ikit ni Joan. Ijay lang tamo ka pakasarakak yun kwa na. Nasaysaya at pa'y anak ko. Mas daawak. Apaya saan mo ang nakasarita apulos iti telepono? Day tangarod kat nanang. Hindi damo. Di naksinungsong batan. Nakas tingaw awagak. Impagarup ko busy lang iti panagadal na. Nang runa kat imbaga nang agik examine da ka no. Namkalpasan di sa magmamanong aldaw. Jaklat na makontak. Iso ngay nawagak ti gayem na. Kasi mo tan timbaga na kanyak. Nabayag ka nun na di na nakitkita ni Joan. Ay, aginanakan anak ko. Inton bigat amasong batan amin asaludsud tayo, maipapan ka ni Joan.
Kamusta tinapanam anak ko? Awanin, nanang. Anya ti kayat mo asawan anak ko? Nakasaritak tiikit ni Joan. Nabayag kanugaya mo na pimanaw iti puderda ni Joan. Manipod na doktalan da, ama sikog. Anya, Anya? masikog ko nam anak ko. Ay, por Diyos, kasano na pasamak na itakat si katikayan ayat na. Uwan nga raud. Daka mo tatang. Nanang. Kat tinasakit pa na doktalak. Napanak iti pagadalan da. Nakasaritak ti may sa kaklase na idi. Kat imbaga na kanya kanabayag gaya mo na saan asumsumrak ni Joan. Iso ka eta sa unday ta. Nga idi paupaw itak iti pagbayad na iti pagadalan. Kastamot ti allowance na. Kat saan gaya mo na agad adal. Ha? Anya? No kasta, nabayag nga rodan aluklok ko na kaday dya babae. Kasta nga rot nanang. Ang mga nusimurot kanon iti lalaki ang nakasikog kan kuana. Akaadalan na mutlang. Ay, unay mutan ti kasta na pasamak. Nagsakit tatang. Nanang. Nagsakripisyo ka nagtrabaho iti balasiw tao. Tapno makapagturpos lang iti panagadal na. Katagkalay sa kamin tumatan. Ngam saan mo't gaya man ama pasamak. Unay matan ni Joan. Dinalapinan unot mo tantirigat mo iti balasiw tao. Talaga siguro akas titigasat ko nanang. Awanan ti maramidak. No di ti mga klon iti napasamak. Kat no sa di naman dayan ita ni Joan. Sapay la kumata naragsak. Kanawan to ti pagbabawyan na itinagbalin a desisyon na. Ay, Anya nga iti planom ita, Ray. agsubli ka kadi pa iti abroad, anak ko. Wan nanang, tatang. Lipasak lang ti bakasyon ko. Agsubli akmot lang iti Japan. Sayang amin ti trabaho ko jay. Ken, siguro, panahon mo't tantapno, panunutok mo't ti para iti bagik. Ray, anak. Anak kao, pasensya kayong tatang. Nanang, jak ni namnama kastoy taramidan kanyak ni Joan. Pakawanan dak kadagiti nagkurkurangak kada kayo. Awan tinagkurangam kada kami, anak ko. Malidayan kami garod itinapasamak kada kayo ni Joan. Agsubliak tapno makalipatak nanang. Tatang, tanadak lang dito'y pagilyan tayo. Jak lakit di makalipat. Ngam di kayag danag. Saan to ang mapukaw ti komunikasyon tayo? Kan kang ronan ti amin. Saan ang maulit ti kastoy ang napasamak? Ikarik dayta kada kayo. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng tipulos ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo.